الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المظلمة المذنبة بتقوى الله تعالى، فإنها وصيته جل وعلا للأوائل والأواخر. يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kaulungan sin Allah, mga ummat balhurmat, miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pataptapun taniyo in pamuji patuhan taniyo Rabbul Alamin, sarta darun daranun taniyo in pagdugbal taniyo simpag sarang syukur, patuhan taniyo amuin Tuhan di maingat pagsumuhon, manghanug harai sin sa taud-taud ni'mat, labi aula sa halga-halga ni'mat puas sin agama amuna ing kabuhitan niyo. Kasamong saya sing ginhawa barantan niyo, labi aula sa ribu-ribu pagsyukur hasabab sin mga ni'mat hiyanug hara niya kato taniyo, amuin na usal taniyo labay hapagtaatan, pag-ibadatan patuhan taniyo Rabbul Alamin. Mga ummat Islam, kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ini panghusing kata na adlaw, sarta amunay ni impanagnaan sing kasubangan simbulan Zulhijjah, amu imbulan hipagtutunay sim mga sila muslimin, amu inkianugharaan sin Allahu ta'ala pangarta, sarta tiyawpikan sin Allahu subhanahu wa ta'ala gaus sing ginhawabaran nila tumunay simpag naik haji pa Baitullahil Haram. Murah-murahan
in biakatu taniyo, wala tiakdir iban wala nakalamud. Habya sin tahun ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, subayri mabugtuin angan-angan taniyo, hasusungun waktu, susungun zaman, in hitakdir katu sinallahu ta'ala, makalamud kita niyo magbisita pa Baitullahil Haram, karena tumunay hambuok deng halima rukun sin agama taniyo agama Islam. Karena imparkala paghaj, amunayni in hikalima rukun sin agama Islam. Iban fiyardu piyawajib ha ummat Islam, sa suku sim makagaus ha alta iban simbaran nila. Hasawab ini, dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala sa taud-taud karayawan. Mga sila nagmuhot-muhot, wala nagbatilaol. Timunay simpag naik haji, hakar na simpag ibadat, iban pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahay ni intaud sing karayawan, dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hay sisim makapaghaji. Hawiya simbulan ini, suway in ummat Islam, hipag masusa singgin hawabaran niya, in bang man siya makalamudda, iban palamurun sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasalaggu-laggu ibadat ini. Karena apabila kia tunay na si Muslim, amu indunhaun, masampurna niya atawakan majukup niya na, in rukun Islam 5, hakabuhi niya pagtaatan fa Allahu Ta'ala. Karna in agama Islam timindog halima rukun, matampal iban masawakatu taniyo, pagkarungan taniyo imbanda sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahadis niya buniyal Islamu ala khams, biyangun in agama Islam doon halima parkala, 5 rukun, impanagnaan siyabut sin Nabi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amuna impagsaksi, hasabunal tuod wayroon mapatutuhan pagtag-ipunan, malingkan tuput tunggal imahasutsi Allah, iban pagsaksi bunal tuod, impanghu na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, daak Rasul sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inhi karwarukun, amuna magpalindog sin sambahayang. Inhi katurukun, amuna magtunay sin zakat. Inhi kaupat rukun, amuna pagpuasa bulan Ramadan. Inhi kalima rukun, iban hinapusan rukun sin agama Islam, amuna maghaji pa Baitullahil Haram. Ini landu insawa, iban matampal sing kafardu, sing paghaj, iban deng mga salagu-lagu ibadat. Hasabab ini, intaud sing karayawan, hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala, ha mga sila maghaji pa Baitullahil Haram, amu impatut pag-ibugan sing kita ni ummat Islam, hambuok na ring hadto, amu in kaaunan sim maghaji pa Baitullahil Haram, apabila kia tunay ni hakarna sin Allah, iban liyayuan niya impya palayuan kanya sin Allah sin agama, onim banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan niyo, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin pardusahan sin taon naghaji, timunay hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan niya kita niyo, man hajja falam yarfus, walam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Hisisuin naghaji timunay pa Baitullahil Haram, hakarna sin pag-ibadat niya fa Allah Ta'ala, tumunay siya sin rukun sin agama na Islam, falam yarfus, hawala siya naghinang sinhinang pagtawangon yarfus,
Ar-rafas ay al-jima, amo na injima. Biyasin kabiyaksahan sin dua magtiaon, amin paghambuok atawakan pagsuok. Wala niya tiyunay hawak to siya naghaji pa Baitullahil Haram. Walam yafsuk, sarta wala siya naghinang sing kafasikan. Biya na sin pagmaksiyat iban dusa fa Allahu Ta'ala. Iayaran niya impagtunay niya sin paghaji pa Baitullahil Haram. O nimbanda sin Nabi, magbalik siya pahula niya kayawmin waladathu ummuh. Mabiya siya sin adlaw, amin adlaw pagbugsak kanya pasikan ni ina niya, bimakna wayroon dusa-rusa sing ginoobaran niya. Hapabila tiyuna impaghaj, wala niya hiliamuran sin jima', wala niya liamuran sin hinang maksiyat iban dusa fa Allah, magbalik siya pahula niya iban papamilya niya, papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin pardusahan niya, mabiya siya sin adlaw kapag bata kaniya ni ina niya. Hasawab ini makiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisi Muslim hindi mibog haparkala bihan. Hisi Muslim hindi magangan-angan haparkala maghaji pa Baitullahil Haram. Hisi Muslim amin pahil-pahilun niya in sa lagu-lagu ibadat. Hiog niya in alta niya. Simparhiasan dunya ding sim magtabarru pagtunay ibadat fa Allah. Bang biyahay ni in lagu iban lingkat sing karayawan. Tiyatagamakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk pa hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unin sabda niya, al-umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma. Impagtunay sin umrah, harap pahambuok umrah, ding hatahon patahon sin umrah, inhaut sin umrah niyaon, kaffaratun lima bainahuma, papasun sin Allah Ta'ala, ingkatan sin pardusahan niya haut sin dua umrah. Impagtunay kaniya, papasun sin Allah impardusahan, mamapasi siya sin dusa, haut sin dua umrah. Wal hajjul mabrur, laysa lahu jaza illa al-jannah. Adapun in paghaj, amin pagtawagun hajjul mabrur, wayroon long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitong bas kanya sin Allah Ta'ala, malengkan amurain surga. Al-hajjul mabrur, in haj mabrur pagtawagun, wayroon hitong bas kanya sin Allah, malengkan amunain surga. In sa kaula-ula, wayroon na haut niya simbaran niya. Iban surga sin Allah Ta'ala amurakuman in kamatay niya. Apabila imanu siya nakatunay sin haj mabrur, ang paiabutan in kamatay niya mili siya hukum fa Allah, manuituyan siya harap palong sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat Islam, kiaulungan sin Allah Ta'ala, bianahay ni ilaggo ibang taod sin karayawan. Subay Muslim biya sin sambat, amin mibog kita niyo, haririlan kato sin Allah Ta'ala. Suwayri mabugto, inangan-angan taniyo, bangman kita niyo makakadto, insyaallah Ta'ala katan, amin maghaj pa Baitullahil Haram. Hasawab ini makiulungan sin Allah, inlingkat sin agamatan yu Islam. Iban pialuhay katutan yu sin Allah in Islam. Wala kita niyo piyahunitan, iban wala piyahunit katutan yu in halawng sin Islam. In karayawan biyahay ni in taod niya. Aun waktu irihil kaymo sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruga ing parkala atawakan haruga ing ibadat. Bima'na aun waktu intong bas sin ibadat, biya sintong bas sin paghaj. Haaga ma Islam pagpaluhay sin Allah, aun waktu madawhat tanyo haruga ing ibadat. Ilingkat sin agama. Biya din hantang niya. Aun deng ha mga ibadat apabila hitunay tanyo,
makasibuan siya simpahala simpaghaji pa Baitullahil Haram. Sababin Allah Ta'ala, bukun hat kaadilanin usalun niya hipagtungbas haipon. Sagawa kalabbihan in usalun sin Allah Ta'ala apabira dihilan niya karayawan in ipon. Sabab bang kaadilan in usalun sin Allah, in ibadat mo hambuok, in tungbas niya hambuok dah. In niyat mo, yangan-angan mo marayaw halam simpangatayan mo, bang kaadilan in usalun sin Allah, ri niya kau tungbasan sabab wala mo na hinang impiyag niyatan mo. Sa kawain lingkat sin agama Islam, biyuntang kato sin Allah, iusal niya ing kalabbihan, hipagtungbas sing karayawan, ing katan sin iangan-angan mo fa Allah karayawan, hawala mo na hinang tungbasan dakaw sin Allah karayawan. In hambok karayawan na hinang mo sabab sing kalabbihan sin Allah, lipatun kay mo sin Allah Ta'ala pahangku kalipat, sambil papitong gatus kalipat, ila sambil papilang kalipat kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalabbihan impagtawag dirihilan sin Allah. Naunday nga mga ibadat. Minsan kita niwala na kapag kuliling nagtawaf, hawiya sin zaman ini, wala tiyakdir sin Allah Ta'ala on waktu madawhat taniw ra isab in laggo sing karayawan, biya sing karayawan sing paghaji pa Baitullahil Haram. Hambuok din nga mga biyayta sin mga ulama taniw. Amuin bangkitan niyo mabaya. Dumauhat sin sa laggo-laggo karayawan. Madawhat taniw biya laggo sing karayawan paghaj. Amo na yung pagtawago na aqdun niyatis sadiqah ala adail hajj. Umbul hambuok ibadat. Sumibo siya pa ibadat pahala sin paghaj. Amo na inggaw hutun taniyo, impagniat taniyo, amin niat sabunnal, intumunay kita niyo paghaj. Biarinin hantang. Amin yangan-angan mo pila tahon, mabaya kau makapaghaji, sa wayroon gaus mo, at awakan wala tiyakdir kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inniat mo yan to amin sub mo iban baya mo to maghaji tumunay kaniya. Ang pamuhiyaw mo talaw sin atay mo. Haway roon na pagduwarwa imabaya ka to tumunay sin naniyat mo yan to. Aun waktu hirihil kay mo sin Allah Ta'ala impahala yan to. Impagbahasahon tarihay ni paggawgot sin niyat. Amin bukon sa jahilapal sindila tamabaya ako maghaj sa wala miya magad inlaw simpangatayan ta. Bukon biyad to yung paggawgot. Amin hawak to kaw lima pal imangan-angan mabaya ako maghaj. Ya Allah tukbalan ka ako impaghaj. Ya Allah paabuta ako pa Baitullahil Haram tumunay simpaghaji pag-ibadat kay mo. Sarta impangatayan mo. Amin 100%. Mabaya tuod siya naglilindurandam. Maghaji pa Baitullahil Haram, inniyat mo yan to halam sin atay mo, aun waktu hirihil kay mo sin Allah Ta'ala, biya mo rakyatu na impaghaji pa Baitullahil Haram. Hasawab sin kusog, hasawab sin paslud sin niyata, amin sub iman baya tatumunay kaniya, aun waktu hirihil ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, kariwayat Jabir radhiyallahu an, unin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kaaunan namulong Jabir radhiyallahu an, sarta iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapagbunuan, hapagjiharan, hapagparang sabilan, faqala unin ang isin Nabi, bunal tuod aun day nga mga kausugan yod to hawla Madina kiabin. Aun day nga mga kausugan yod to hawla Madina kiabin. In kaaunan nila bangunin piyanaw niyo akad day sab sila hapanaw niyo. Banguno imbod iban hula liuhan niyo iban naabot niyo akad day sab sila hakakahinang niyo.
Onin pagyanon sin Nabi, kanu ma'akum in sila lamud sila kanyo. Insa kaula-ula bang kamu nagjihad, nagparang sabil haran sin Allah, magpalindog sin la ilaha illallah, magdipen iban magbogbog sin hula agama iban sin bangsa, im mga tao kiabin yadto hula Madina, lamud sila habiya sing kakahinang niyo. May taunin kaya lamud nila to. Sinwala sila na kapag atuwang iban sin satro yasing kaunan sin mga sahabat kaibanan. Sabab in sila yadto, kiyugdan sila udur amunain nagkasakit in pamaranan nila. Bang sadya in kaunan sin kausugan inin sa kaula-ula in banda sin Nabi. Wala sila kiyugdan sin masalahat, haginawabaran nila. Udur kimugdan in sakit paginawabaran nila, nakaagad day sab sila biya kanyo nagjihadaran sin Allah. Amu sadya kiugdan sila sin sakit, uyloon buri rapat, amin makalamod kanyo, sa kawa hasabab sing kusog sin niyat nila lang sin Nabi, kanu ma'akum in sila tubiya da kanyo. Bang kamu yang mujahidin day sab sila. Bang aung pahala sim paglugto niyo, aung day sab pahala nila biya sim pahala niyo, sabab in niyat nila, wala nabugtuin angan-angan halaw sim pangatayan nila. Im maghaji pa Baitullahil Haram, biya dahad to mga umat Islam. Bang imbaya mo 100%, wayroon duhaing. Aun waktu bang hirul sin Allah Ta'ala, irihil niya rakay mo. Suway kita maghuat-huat, hakalabbihan iban dirihilan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab ini makiulungan sinallah. Inhi karwa dengan mga ibadat. Amu in simubu siya impahala niya papaghaj. Aham buok dengan mga ibadat pagtawagon birrul walidain. Amu na impagbakti parwa maas. In ibadat ini, bang ini naparihala maraw, sin tiap-tiap Muslim, amo na impagbakti parwa maas, impahala niya, makasibuan siya papahala sin paghaj. Biya din inhantang, impagbakti mo kay na mo iban kanama mo, hakar na sin pagtaat mo pangagad mo fa Allah, lasa mo parwa maas mo, in ibadat pagbakti yan, biya dakaw nakasibuin pahala niya naghaji pa Baitullahil Haram. Sabab hi Anas radiyallahu an, onim beita niya, ata rajulun Rasulullah, miyadto inambuk usog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inusog yaon na nga subo siya Rasulullah, inni astahil jihad. Ya Rasulullah, sabunnal turin ako. Lando insob ko iban linduran dam ko aparkala pag jihad. Mabaya ako lang na mag-jihad. Hitok ko indugo iban nyawa ko. Hapagpalanyot sin la ilaha illallah. Wala aqdiru alayhi sagawa ya Rasulullah. Wayroon tudlong niya buli rapat. Wayroon ni kakaus ko. Minsan palong niya biya dinimbaya ko mag-jihad. Di kulong niya kakausan ya Rasulullah. Insa kaula-ula, mabaya niya bahitaanin Nabi. Mabaya siya dumawat simpahala simpag-jihad sa kawa, wayroon gaus niya. Unim baita ka na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min walidayk, aung pakalong niya nakapindeng harwa maas mo. Aung pakalong niya buhi, dengar wa maas mo, ina mo nakatawakan hi ama mo. Faqala ummi nagin ya luwalda kuman hi ina ko ya Rasulallah. Amura kuman hi ina ko long niya ya Rasulallah. Onin sabda kanya sin Nabi, pitwa kanya, fas'alillaha fi birriha. Long niya ya rajul ya kau usog, pangindua pangayua fa Allah, huwat-wata fa Allah. Inbang man kau patutugon sin Allah Ta'ala magbakti kay ina mo. Mabaya kau magjihad sa wayron gaus mo.
Bang buhi pahina mo pagbakti kau kanya. Ayaw mo rihili kasusahan hina mo. Pakuyagahi ina mo atawa kanhi ama mo. In sa kaula-ula, in pahala yan. Minsan kau rin na lumamud magjihad. Sabab kya pa gangan kau sin udhur. Hina mo manjari mo madawhat in pahala sin pagjihad. Pangayu afa Allah. In mahinang kau anak mapabaktiun harwa maas. Magmarayaw harwa maas. Hasupaya bang kau mabaya dumawhat simbiahan tao diwan lagu sing karayawan. Faida fa'alta dhalik apabila nahinang mo na yan. Unin agikan niya sin Nabi. Fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Ingatabang mo kaya tunay na impagbakti mo parwa maas mo. In ikaw yan. Biya kau sin sapantun hambok na nakapag-haji, hambok na manusia muslim nakapag-umrah, iban hambok muslim mujahid haran sin Allah Ta'ala. Pagbakti parwa maas. Atawakan hambok deng harwa maas. Fa idza fa'alta dhalik, apabila kaya tunay mo na impagmarayaw mo kaina mo, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Ikaw na yan inusog na kapag haji na kau, na kapag umrah na kau, mujahid pa kau haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ing kalagguan, iban kalabihan mga umat Islam, deng mga karayawan sin ibadat, amin pialuhay kato sin Allah ta'ala, bangkitan niyo nagmumuhot-muhot sin sa taod-taod karayawan. Inhinapusan niya. Mataod day nga mga ibadat sumibo impahala apag hajj sa kawahaw po in waktu taniw hinapusan niya ibadat in lando in luhay kakausan singkatan muslim hinangon ini amo na yung pagtawagon jalsatud duha ba'da salatil fajr fil jamaah. Amo na yung paglingkod sinambok muslim tumagad sa sin waktu duha. Amin sambil humuain matasuga sin sambahyang fajar fil jamaah sambahyang jamaah sin waktu subuh. In sambahyang muduha tumagad kau sin waktu duha limingkod kau roon halilingkuran mo masjid po sin sambahyang mu jamaah sin subuh. Dihilan kau pahala sin Allah Ta'ala wiya lagu pahala sin paghaji ban sin pag-umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kita niyo onin agisin Nabi man sallal fajr isusin tao si mambahayang sin sambahayang subuh sin sambahayang fajar fi jamaatin habar jamaah miagad siya imam niya in siya ma'mum summa qa'ada yadhkurullah ampas siya limingkod puasin salam nagzikir siya fa Allah nanumtum siya fa Allah nagdua siya fa Allah hatta tatlu asyamsu sambil tiagaran niya himuain suga deng hasubangan wala siya minoy pabay niya natog wala siya minoy pabay niya nanginom kahwa sa limingkod siya timatas doon halilingkuran niya masjid sambil himuain mata suga nagdikir siya fa Allah summa salla rak'atain pagwasin suga si mambahayang siya 2 rakaat amunin salatud duha kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin ing kaunan sin tauyad to dihilan siya pahala sin Allah Ta'ala ka ajri hajja biya sim pahala sim paghaji iban biya sim pahala sim pag-umrah tammah nakatupiag balik-balikan sin Nabi jukup-jukupan wayroon kulang sim pahala niya. Sambayang duha, puasin sambayang taniw fardu subuh, pagsalam taniw iban sin imam, assalamu alaikum, limingkod kita niyo nagdikir, nagdua, atawa uno na ibadat, tiagaran taniw pagwa sin suga, simambayang kita niyo 2 rakaat, lam sin Nabi, biya rakaw nakapag-haji, iban nakapag-umrah, jukup-jukupan wayroon kulang niya wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة المظلمة المذنبة بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله